Kemudian sebenarnya pi cuma ngitip pide imarang ba no. Baru video kita imarang ba. Dia minta kasih tuan pe ya kami ka film lengkar. Kaji pe jampi kalau pun no. Film deh kalau keba internet buat ki nong sementara tu film long ki terima ban peni kata expression ke juki ka kom ak ke juki long ki la internet sharing nong page mah film deh pas plat kapat keba ngai internet adu mentaru kadai kapat keba ipahe long im buram te pulia mah wala kadai ka nong tre jungi ru andre im buram bagadai ka beduk bagadai ka beri nong kendong imda buram ma ta ring kerkai pahe mene ba beri buram bi ba ma tambalong ibeduk ta long ka kawan kalong jing sneng ki beri ma kamta mari kasi ba ide ben buram wada kilong ki beri ba duk ne ki beri nong kendong ki ba long kumno habangi long kata kajuk ke mensim tiba di mensim kumta kai kata Te pidang dan am ka film dan film pidang kadang ni gini perkeret entah yang padap ni lah jendep sendan tangiat no. nasib kira kata nasib Pi mentap bidang pemi video am ha YouTube. ya penmi hi dengan like por kan marga ya bun kam ni lah dona lah kacang kam tak kadau Te mentap wan ai. wan pit kenai kan film hi Am hoi. wan ai di Kristen ya i Pak John i Pak Welbon buat dia baru ki artis sebenarnya ni Kemudian sebenarnya yang kecil pelat por jadi. tamil itu Malaysia Marang Ba